Күн шерифлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін октябрьнің 17-сі вехір межғалінің 963 күні. Эфирде заман. Моторола йоқ етілді. Террорист яшаған F лифтінде патлама алеті патлатылған. О патламаның меркези ноқтасында бұлынғаны себебінден яшамасы мүмкін алмақ дәрежеде яраланған. Сөзде ДНР білдіргеніне көре Моторола өлімінде Украина диверсантлары шекленіле, қанансыз ДНР-нің елбашчысы Александр Захарченконың фікірінже, Украина тарафы сүкінет режимі ве атеш тоқтатылуыны бозған, бұндан да ғайры Захарченко Дженковер өліміні Украина президенті Петр Порошенко тарафындан Дженк башламасының иляны деп адландырған ве бұтын Украина армийлеріне мұраджат еткен. Ходите теперь и бойтесь. Потому что для нас смерть это не обычный вызов, это вызов всей нашей республики. Все офицеры, подполковники, майоры, которые действуют на нашей территории, все ваши агенты, семьи с сегодняшнего дня находятся вне закона. Не только здесь, а еще в Житомире, в Киеве, в Харькове, в Днепропетровске. И еще скажу. Когда мы придем к вам домой, никакой пощады вам не будет. Украина орду генералы Николай Маламуш тахмини эки өлдірме версиясыны сеслендірген. Спецслужби, як правило, не використовують такі методи терору, тому в даній ситуації, якщо дійсно в бойовій ситуації проводиться така операція, то зрозуміло вона оправдана. В даний момент ми знаємо і оперативні дані, що йшли великі протиріччя між представниками якраз бойових структур, так називаємо незаконних військових формувань, і особливо Мотороли. Уже декілька було замахів, навіть уже з пораненням, з обстрілами. Тому є дві версії, зрозуміло, що це, можливо, дійсно внутрішні розбірки. Ми санкціонували навіть якраз кураторами з Москви. Чому? Тому що різні куратори. І з іншого боку, неможливо причетність наших патріотів, наших спецслужб, які чи свої можливості це зробили. Але таких фактів у нас надзвичайно мало. І ми не маємо такої потужної системи боротьби за кордоном з такими терористами. Моторола адыны Укув юртына бермек. Русия Девлет Думасының депутаты Виталий Милонов, Петербург губернаторы Георгий Полтавченкоға, өлдірілген ДНР Дженковері Арсений Павлов яне Моторола адыны мектеплерінден бірісіне бермек теклифіні йоллаған. Бұл ақта депутатының матбуат қызметі білдірмекте. Бұндан да ғайры оларының қайдеткеніне көре Павлов Моторола рус арбилеріні жанландырған мисаль бинлернен ватан перверлеріне илхам берген бір қарамандыр. Ато зонасында вазиет кіргіленштірмекте. Душман бір йөнеліште ағыр артиллерияны ишлете. Луганск велетінде ОБСЕ миссиясы атышуға оғрады. Кечкен периодқа низбеттен Донецк велетінде Максус мониторинг миссиясы зияде атеш тоқтатылуының бұзылуыны қайдетті. Бүгін саба Авдеевка чарпышмалар башланды. Бұ есе Украина селялы куветлер позицияларыны уджум етмек ұнтылывы еді. За минулу добу російсько-окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по підрозділам українських захисників. На Луганському напрямку відбулось 29 випадків порушення режиму припинення вогню з боку ворога. З мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціях сил антитерористичної операції в районах Новоолександрівки, Кримського, Богуславського, Новозванівки та Оріхового. А в Попасній бойовики застосували також ствольну артилерію калібру 122 мм. На Маріупольському напрямку зафіксовано 23 провокації проти сил антитерористичної операції. Керечте хумның чықармасы экологик филякетке кетіре біле, ерлі сәкенлерінің шекетіне көре Георгиевка койы янында ерлешкен Чурбашск анбарында онларжа юк машиналары 5000 тонна құмны чықаралар. Анбарда чешіт қалымтылар сақланыла, дамба дағылтылса олар денізге кече білелер. Фалетчілер мемурларға дефаларжа шекететелер, вефарқлы жеваплар алалар. Бірілері құм чықырмасы бұл жинайет деп айталар, башқалары есе құм мағаздан чықарылдырған білдіргенлер. Все вы видите, какими темпами там шастают машинки, как выводится песок и как разрушается укрепительное тело дамбы. За сутки выводится, по примерным оценкам, около 5000 тонн песка.
На минуточку он реализуется на стройке по цене 1200 рублей за тонну. По оценкам 1 000 000 тонн песка. Умножьте 1200 на 1 000 000, получаем 1 200 000 000. Но я так думаю, что те, кто производит эти работы, за такие денежки были бы рады, чтобы мы тут все сдохли и не гавкали. Ишгалжы акимиет Айпетри дағында иш адамларына айыт 100-ден зиеде тижерет ноқталары ве мини-отеллер ноябрь айында йоқ етме емері берген. О ерде ерлешмек ичун кимсенің кереклі весіқа йоқ. Ләкин виран етмесі башланса, иш адамлары қаршы чықарылыжақларына сөз бергенлер. Вот это страшилище, которое там расположено, нужно, надо все это прекращать. Тем более я вам могу сказать, что все собственники этих всех строений, сооружений уже окупили их и не единожды, в данном случае все свои вложения. Поэтому паразитировать никто не будет и шантажировать власть. Там все меры будут предприняты вплоть до уголовной ответственности для тех, кто будет там мешать, там саботировать или так далее. Поэтому будет очень жесткая ситуация. Заявление Аксенова о том, что нужно зачистить Айпетри от всех незаконных строений. Если абсолютизировать то, что он сказал, то надо снести все, что там есть, потому что до конца узаконенного там нет ничего. Слышали такие вещи, они думали, что это быстро так будет или как, не знаю. Власти решили, значит, не знаю. С ними же не поспоришь. Камнями закидают. Автоматов нету, камнями закидают просто. Все, камней здесь много. Вот и все. Они войны хотят. Бақчасарайда Хансарай зонасындан эйкеліні йоқ етелер. Ерлі мемар ве ульке шынасларының қайдеткеніне көре, бина тарихи олғаны üçün Хансарай қорчалама зонаға кірмекте. Ләкин Ишгалжы акимет Ленина 97 адресі бойынша ерлешкен бина иғылажақ алдалар деп танылмасынен бәрабер оның йоқ етілівіне кечті. Оларның фікірінше объект меморий дегерлік ташымай ве бұндан сон оның демонтажына изін берділер. Қырымда қайтарма ансамбліні йоқ етеже қолалар. Бұақта өз фейсбук сәфесінде Меджлис азасы Ескендер Бариев білдірді. Июнь айында ансамблінің беди ребері Таджикистанда нам қазанған санаткер Ремзие Тарсинова Баққал вазифесінден бошатылды. Шымды сыра артистлерде келгендір. Тәтелге чықмаздан евел артистлер контракт мүдетті біткені себебінден іштен бошағаны ақында аризалар язғанлар. Тәтелден сон яны мұқавеле тізілмек керек еді, ләкин 10 санаткерға іштен бошатылғанылары ақында білдіргенлер. Представьте себе сам ансамбль из 33 человек, из них 10 человек уволены, то какой может быть это почти половину ансамбля, больше чем 1/3 ансамбля сегодня, скажем, лишена основных сотрудников, основных артистов. Многие из этих артистов работали в этом ансамбле более 20 лет, а двое из них работают около 40 лет. Я это рассматриваю как своего рода гибридная атака на развитие культуры крымских татар. Потому что, с одной стороны, они не могут заявить, как, допустим, они закрыли СМИ, они не могут заявить о том, что они закрывают крымско-татарский театр или крымско-татарский ансамбль, потому что это действительно скандал международного уровня. Чехия пайтақтында Путин Стоп War адлы акция кечті. Украина диаспора темсілчілері Праганың Старомецкий мейданында Украина территориясындан Русия ордының чықмасыны, ОБСЕ көзетіжі миссиясының үветлештірілмесіні, Украина сияси мобюслер азат етілмесіні талап еткенлер. Фаалер Джума күні яне октябрінің 14-ден 30 девлетінің 70 шерлерінде халқара жематчылығындан Украинаға дестек көстермесіні сорап наразылықлар или чықмақталар. Чешская политика, как член Европейского Союза, она поддерживает общую политику Европейского Союза отношения конфликта между Россией и Украиной. Если мы смотрели новости последних дней, обязательно все обратили внимание, что на заседании ОБСЕ, которое проходило, и в котором были признаны именно агрессия России на территории Украины, это было сделано благодаря госпоже Зеленковой, представителю Чешской Республики, благодаря ее докладу. Было принято решение о том, чтобы были продлены акции о невхождении России в ПАСЕ, и чтобы это продлевалось до момента восстановления всех границ, включая Крым.
Киевде Крымска Светлыця газетасының информацион ресурсының презентациясы кечті. Редакция темсилчилері сайтны тақдим еттілер ве Қытай Украинада Қырым нешерлерінің яныдан тікленігі огынде тұрған эсас вазифелер ақында айттылар. Дає можливість сьогодні кримчанам отримати актуальну інформацію, що відбувається як в Криму, так і на Україні щодо питань Криму, через електронну мережу, через інтернет. І, окрім цього, ми сьогодні продемонстрували реальний фактаж, то, що Кримська Світлиця почала з'являтися на окупаційній території саме в Криму. І її почали також там читати. Я бачив цю команду, яка може працювати. Я знаю, що вони набагато спроможні. Це один з небагатьох колективів, який може піднімати ті справи, за які ніхто не береться, або ті справи, які, здається, що можна тільки з великими втратами і труднощами зробити. Це ті люди, які можуть. І друге, це ті люди, які чують. Перш за все, чому я тут? Тому що я бачу в цьому відродженні дуже велике знамення. Ми втратили Крим, тому що там не було організуючого українського об'єднуючого чинника. Його немає по сей день, його треба створювати. Ця газета має подібний потенціал. Убызым сонки хаберамызды нефбеттеки заман эфирінде сізлер Іле Ескендер Меметов яны малюматларынен пайлашачақ, атерден айрылмаңыз, күрішмек үзре.